Avion me že čaka, gremo novim dogodivščinam naproti. Evo, zdaj sem končno izven letališča. Gremo noter. Tukajle me bo naslednjih 12 dni čakal tale moj lepotec. Sem srečno prispel v Treviso. Avto bom tle parkiral, 6 € na dan bom plačal. Tokle imam prtljage, je čist na meji, tist, kar je dovoljeno. Osebna po mojem celo gre mal čez, tako da zdaj pa kar na letališče, pa da čim prej tiste formalne zadeve rešim. Potem pa gremo naprej. Ko sem šel v Maroko, ni bilo žive duše, zdaj pa pogledajte, koliko ljudi. Avion me že čaka, gremo novim dogodivščinam naproti. Še malo pa bomo na cilju. Komaj čakam. Wow, super se bomo imeli. To je to. Zdaj sem imel pa malo turbulence. Je bilo pa tako, ker je fejs slabo makadam pelal. Evo, sem prišel, pa sem ga zagledal. Saj upam, da je tole moj. Je? Mogu bi biti. Je. Super, evo. Zdaj pa problemi rešeni. Evo, prispel. Sonček. Komaj sem čakal, da to masko dorlam. Bog je tisti, ki mora cele dneve nositi, spoštujem res vsaka čast. Tako da zdaj pa sem še, zdaj sem še na letališču. Vidite, palemce od zadaj pa to. Zdaj sem še taksi najdem, pa gremo naprej. Evo, tle me en gospod počakal, pa mi lepo kovček pele. Kam gremo? Dobar dan. Novi gosti prihajajo. Kje si ti, Jaška? Kako je? Bo. Normalno. Pa sem dočakal to, kar sem dolg časa čakal. Evo, tole sem na Tenerifih, že na plaži, tako da zdaj se v tale morje vržem. Ni pa ravno najboljše vreme, menda da je to ta puščavski pesek naneslo in zato je ful slaba vidljivost. Ampak dober, voda ima isto temperaturo, da to ni problem. Da probamo, kakšna je temperatura vode. No, 25 stopinj glih ni, je okoli 20-21, ne, to glih vroča ni, ne. Malo težko je noter, ampak polka začneš plavati, pa ne more biti problem. Neč, gremo noter. Super mečke, osvežujoče, ampak super. Glejte, fino, tudi okolica lepa. Wow. From 9 o'clock. Sit. The 500 just rented now. And how much is the polo? Because when we spoke with the boss, he said like if we take for 1 week, then we can get for 30 per day. See. And so it's the same for the polo. He told you the panda's 30 for day. Fiat Panda. Fiat 500. 500. The same we had. The polo is a bit more expensive.
Not too much. He tell you 210 for the 500. 210 for the 500 for yes. I keep you the same price. But maybe he would give us the polo for the same price. Maybe. That's what I want to say. Because now it's a little bit less people here, and you know. I know. Because when we came the first time, it was more crowded and more busy and. Anyway, you are a fixed guest. You know what I mean? So if he tell you 30 euros a day for 500, I keep the same price for the polo. Okay. Okay? Perfecto. ¿Te va bien? Muy bien. Bien, perfecto. Do you want to do the contract now or tomorrow morning? You let me know. Hasta el primo. No know komu. Yeah, we can do it now if you. See, the polo is Ampak vzeli ga bomo available. pa jutri zjutraj, ne? Yes. Ja, So. pa moram za jutri, ja. Do you Tomorrow maybe- at 9 o'clock. Mira, I have a brand new, because the Polo is a very good car, but it arrived at 10 o'clock. Okay, tomorrow. See, Okay. I have one Ibiza, and it bring me back at 9. Tole, Tjaša, si se pa dobro zmenila. Sem se, a ne? Ne vem, imaš take pogajalske sposobnosti, jaz smo bila mogoče malo všeč. Veš kaj, poznava se že, pa se veš, ko si že Jaz sem prijatelj. zelo prijazen gospod, tako Ja, ful, da res, ful, res ful, vsakemu čast, Res tako da so nisem prijazni. pričakoval. Priporočamo, evo. Vam bom pokazal, kaj bom vse dobil za 8 oziroma 9 evrov. Tjaša je sicer rekla, da voha nekaj, voha pa tole moje, ki je malo česna pa šampiončki. Evo, to je pa drugi del hrane, ki sem je dobil, na koncu je pa še sladica. Evo, še tole je v ceni 8 evrov.